Ay ading oran malakay na arak ta di nagpupundo. Kaya naisipan kong maggulay sa tapayas. Binangutan ko sa daing na tilapia. Nag-ubak na muna ako sa tapayas. Tulong pidasong sasadi. Iniris ko na sa mga tapayas. Pakatapos kong ubakan. Malaka ding siram taabal-abal na pati iba. Manamis-namis na yan. Di ta pakaibugo na pagkagiris. Tanganing madaling maluto. Pating uran ka makaalo. Pig-ready ko na madading daing na tilapia na isasawog ta ka nga nud. Iba, iyuwon ta. Siram sana. Abo ko man sa malang iram. Kaya adisan ang isad na nuyog. Okay na yan. Kasag ka di uran. Samantalahon ta di pagkakataon na magsalud. Pang ugas basang sa tiil na malamod. Baakan tanado isad na nuyog na inanatek ta. Kugugulayon tang tapayas. Di ko na nga ni pinag-interesan so sabaw. Tayo si kong matabang naman sanayan. Ay adi palan na nuyog. Ag ko na buwa. Isay ka ninyo magkakaon ka di. Linabulabo ko na nga na pagkiskis. Ta nag-aalip na talaga ako. Mudto naman pati adi pating uran lang makaalip talaga. Habang nag-iimo nga nakukugugulayon. Naisipan kong magsap na naman. Habang nagpapaunag pala na kukadi kanon, iiyubon ko na didaing na tilapia tamarigla pa kadakil kading baga. Tsaka so ipabangot ta sa tugugulayon tang tapayas, iyubon taman muna, nganing mas malasa. Kuluto na, binatang ko na sa abab na kiniskisan ko nuyog ta malinig manan. Inugusan ko naman pala sa tapayas na gugulayon ta nganing malinig. Tapos pinuga ko na sunuyog na kiniskis ko subago. Pinuga ko talaga di sa maray tanganing malakaliputok ko na to. Pala binatang ko na sa kawali. Isinigang ko na, sinangkapan ko na sa mga sangkap nganing masiram, asin, bitchin. Tapos kinuno pa manasangkap. Binatang ko naman palan so tulong pidasong daing na tilapia na iniyaw ta subago. Luwag-luwagan ta pala na dinatek nganing di magbilog-bilog. Nganing pagmaluto, lipoto. Tanganing maghalo naman dagos so mga sangkap na binatang ta subago. Pag nagkalakagana so natek, ibutang ta na so giniristang tapayas. Ay tama sa naman palan so ginamag kong natek. Mga nag-uunga palan king uno ama item sa natek. Amo paan so binino ko iniyaw tang daing na tilapia. Ko malumag na nga ni so gulay tang tapayas. Binatangan ko man pala na di sa kalunggay. Diri ko isip pero basta gusto ko pag naggugulay ako pirming agkubutang na kalunggay. Sa kalunggay di ban mauban na lutoon, kinabon ko na pakatapos. Diri ko palan pinakaubas so sabaw tanganing manggamis sa kanon. Ay abaan na yan siram sana. May nakamo tamagkaon kita sa gulay na tapayas na agkusawo na daing na tilapia. Ay uran pumundo na manika.